Tadi ada razia masker, Pak. Saya ditangkap. Disuruh nyapu. Syukurin. Dikasih tahu suruh pakai masker. Susah banget. Emang apa sih ketimbang pakai masker aja kagak mau? Masih mending cuma disuruh nyapu. Coba kalau ditilang 250.000, lu kagak jadi beli cilok. Kakak. Tadi saya kirain pas mau berangkat udah pakai masker, Pak, perasaan. Tapi pas lagi muap, maskernya ketelan. Jadi lu yang nyuruh anak gue nyapu? Iya, emang apa? Daripada kena corona kayak dia, mendingan gua tangkep. Lihat apa dia? Saben-saben ngiler gara-gara corona. Ajar Koni. Seneng banget kan lu ngeliat gua ditangkap Satpol PP suruh nyapu. Lu susah banget lu punya bini kayak lu. Lu sambil nyanyi-nyanyi pok ame-ame belalang